hari abantu Imana ivagisina, umuntu akarya ibizigiye, akarya bibisi, agavanga n'ibyokeje, ibitetse, ugasanga avisemo ibyaraye, ibintu by'ubugesera, iby'amashishwa n'ibihwasa agapoperanya. Ukumva arajyana arisinziriye n'amahoro. Ariko uwariye ifi akajya n'ubushaza butoto, akajya n'amavuta y'ibihobe, akajya inyama nziza, ukamwumvira kwa muganga bariko baramubaga ngo yagize intoxication alimentaire, ngo yariye utuntu ngo tumugwa nabi. Wiyumvira ibintu yariye n'ibyo wariye. Uwariye ifi iciye mu bitungurusumu n'ibitunguru bitukura n'ivyera, ibintu babanje kuronga bakagira isuku byose bikamera neza, araye kwa muganga ngo ikintu yariye ngo camuguye nabi. We wariye ibiharage birimo ubunyundo, ujya ibijumbo biboze ubivanga n'ibitaboze, uvanga amavoka n'imyumbati, urapoperanya uruzuza inda,